Hey guys, saya Gary daripada GCI Motor. Hari ini kita nak review Honda CBR 650R tahun 2022, register pun 2022. Nak jual dengan harga jualan 39,800 siap potong nama cash. Kalau loan kredit minimum deposit 100, bulanan estimate 700 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card limit cukup, boleh swipe guna credit card korang, buat EPP 0% interest dengan bank korang. Kemudian kita ada bagi FOC warranty setahun bagi korang. Dengan kalau nak trade in ataupun nak jual saja motor korang, boleh juga jadi kita bagi harga cantik. Alright, PM saja kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan termasuk Sabah Sarawak guys. So jom kita masuk ke tajuk motor ni. Jom kita tengok. Motor dah datang dengan aksesori lah. First kali korang boleh tengok windshield WRS Brenter punya windshield smoke punya. Lepas tu ada sporty punya lah. Mirror block, skru pun titanium. Right, lampu semua standard lah. Kemudian pakai Showa punya USD fork. Showa punya USD fork tu kiri kanan. Nissin punya kaliper kiri kanan. Tayar depan pakai 120 70 17 Michelin punya tayar. So masih ada around 60% lagi lah estimate. Lepas tu ada radiator guard EMS. Motor baru sampai, cuci pun belum. EMS punya radiator guard. Evotech punya frame slider. Ini cover pun dia tambah. Asalkan ni cover tak ada, ini dia tambah. GB Racing punya engine guard. Alright, full system punya exhaust Aero punya full system. Okay, Aero punya exhaust. Lightech punya CNC punya racing full rest. Right, size tayar belakang pula. Tayar belakang pun Michelin. Size pedal strict lah. 1855 17 punya size. Pun masih ada around 60% lagi tayar belakang. So eco belakang dia dah convert yang macam CBR 1000 punya eco lah. Cantik sikit lah. So siap dengan single seat. Ada seat sekali, boleh bawa awet. Ada seat sekali dia bagi. Sebelah sini pun sama. Ini crash shifter. Ini full rest. Okay, engine guard macam biasalah. So tengok meter pula. Okay, dia mileage dia 37,000. Mileage 37,000. Ada gear indicator, ada RPM. Ini speedo lah. Ini temperature, jam dekat sini. Okey. Lepas tu ini ada kalau tak silap saya tension control, ABS semua ada lah. Okey, last kita payung kat korang sound dia. Last sekali ada fast throttle lagi. Okey, ada fast throttle. Alright, last sekali 2022 CBR 650R. Dengan harga jualan cash 39,800 siap potong nama guys. So minimum deposit 100, bulanan 700 lebih selama 7 tahun kalau loan kredit. Kalau kredit card limit cukup, boleh swipe guna kredit card korang, buat EPP 0% interest dengan bank korang. So trade in pun boleh diuruskan. Nak jual saja motor atau trade in boleh PM kita. Kita offer harga best price. After that kita ada offer warranty setahun untuk motor second ni. Kita free warranty setahun. Dengan motor ni kalau engine 4 silinder, dia 4 piston, horsepower 94 HP, top speed dia dalam 23 ke 24 km. Lepas tu dia punya fuel tank 15.5 liter, seat height 810 mm saja. So memang cun. Alright, see you guys.